Sveti Kirilo Aleksandrijski priča o bogatašu i ubogom Lazaru. Evanđelje po Luki, 16. glava, od 19. do 31. stiha. Čovek pak neki je bio bogat i oblačio se u purpur i fini lan i sjajno se veselio svaki dan. A bio je neki siromah po imenu Lazar, koji je bačen pred vrata njegova gnojav i želeo je da se nasiti mrvama koje su padale sa trpeze bogatoga, a još su i psi dolazili i lizali gnoj njegov. A kada je umro siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avramovo, a umre i bogataš i sahraniše ga. I u paklu, nalazeći se u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avrama i Lazara u naručju njegovom. I on povika i reče: Oče Avrame, smiluj se na mene i pošalji Lazara neka umoči u vodu vrh od svoga prsta da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. A Avram reče: Sinko, seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a tako i Lazar zla. Sada pak on se teši, a ti se mučiš. I povrh svega toga postavljena je među nama i vama provalija velika, da oni koji bi hteli odavde ka vama preći ne mogu, niti mogu oni odatle ka nama da prelaze. Tada reče: Molim te pak, oče, da ga pošalješ domu oca mojega, jer imam 5 braće. Neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avram: Imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. A on reče: Ne, oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se. A on mu reče: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako neko i iz mrtvih vaskrsne, neće se uveriti. Sveti Kirilo Aleksandrijski kaže: Kada je Solomon uznosio molitve za svoje kraljevstvo, on je otprilike rekao Gospodu: Daj mi onu mudrost koja boravi kraj tvog prestola. I Bog ga je nagradio zbog toga što je iskreno želeo ovakve blagoslove, jer nema ništa bolje za čoveka od duhovnih darova. Među ovim svetim darovima, onaj koji je vredan našeg prihvatanja i onaj koji usavršava u blagoslovenosti one koji budu ubrojani među one koji su ga dostojni, jeste dar mudrosti koju Bog daruje, jer ona predstavlja čulo vida za i srce i posjeduje poznanje svake dobre i korisne stvari. Takođe, naša dužnost je da budemo zaljubljeni u darove kao što su ovi, da bismo, budući smatrani dostojnim tih darova, mi mogli sa pravom i bez greške pristupiti Spasiteljevim rečima. Jer ovo je korisno za naš duhovni napredak i vodi nas ka besprekornom životu vrednom pohvale. Zato dođite da bismo, stekavši udeo u mudrosti koja dolazi odozgo, mogli istražiti značenje priče koja je pred nama. Ipak, mislim da je neophodno na prvom mestu pomenuti kakve su bile okolnosti koje su dovele do toga da Hristos ispriča ove stvari i šta je Hristos nameravao da razjasni u izvrsnom prikazu i opisima priče koja je pred nama. Tako, Spasitelj nas je usavršavao u veštini činjenja dobra i zapoveda nam da hodimo pošteno u svakom dobrom delu i da budemo revnosni u ukrašavanju sebe lepotom koja proizilazi iz vrlinskog ponašanja. Jer on želi da mi zavolimo jedni druge i budemo spremni da prenesemo znanje, da budemo brzi da pružimo i da budemo milostivi i marljivi u pokazivanju ljubavi prema siromašnima i da odlučno i vredno istrajavamo u ispunjavanju ove dužnosti. I Hristos je naročito upozoravao bogate ovoga sveta da budu brižni u izvršavanju ovoga
i da bi ih uputio na put koji u potpunosti odgovara svetima, on je rekao: prodajte svoju imovinu i dajte milostinju. Napravite sebi vreće za novac koje neće ostariti i propasti i riznicu na nebesima koja se neće isprazniti. Sada, zapovest je zaista divna i dobra i spasonosna, ali Hristu nije promaklo da je većini nemoguće da je izvrše. Jer ljudski je uvek bio, da tako kažemo, slab i nemoćan u izvršavanju onih dužnosti koje su naporne i teške, i odricanje od bogatstva i imovine i zadovoljstva koje oni pružaju nije stvar koja je u potpunosti prihvatljiva bilo kome, budući da je u početku obučen i zapleten, tako reći, u nepoderive konopce koji ga vezuju za želju prema zadovoljstvu. Stoga, pošto je dobar i pošto voli ljude, Hristos im je obezbedio posebnu vrstu pomoći da ne bi večno i beskrajno siromaštvo sledovalo nakon bogatstva ovde i da ne bi večita patnja usledila nakon zadovoljstava sadašnjeg vremena. Načinite sebi prijatelje, govori on, bogatstvom nepravednim, da bi vas kad ono nestane i kad osiromašite, primili u večna obitališta. Dakle, ovo je savjet onoga koji ljudima predaje nešto što mogu ispuniti. Jer ako on govori, ne možete biti nagovoreni da se odreknete ovog bogatstva koje donosi ljubav prema zadovoljstvu i da prodate svoje posede i razdelite to onima koji su u nemaštini, budite bar vredni u ispunjavanju nižih vrlina. Steknite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, to jest, nemojte smatrati da vaša bogatstva pripadaju samo vama. Širom otvorite svoju ruku onima koji su u siromaštvu. Pomozite onima koji su u oskudici i patnji. Utešite one koji su pali u krajnju bedu. Žalite sa onima koji su u žalosti ili su pritisnuti telesnim bolestima i lišeni su osnovnih stvari. I utešite i budite potpora takođe svetima koji su prigrlili dobrovoljno siromaštvo da bi mogli služiti Bogu bez ometanja. Takva vaša dela neće proći bez nagrade, jer kada vas vaše zemaljsko blago napusti, pošto dospete do kraja svog života, oni će onda učiniti da vi dobijete udeo u njihovoj nadi i u utesi koju će njima pružiti Bog. Pošto je dobar i blag prema ljudima, on će milostivo i darežljivo pružiti odmor onima koji su se trudili u ovome svetu, a posebno onima koji su mudro, smerno i trezveno nosili teški jaram siromaštva. I vrlo sličan savjet u pogledu onih koji su u oskudici, mudri apostol Pavle takođe daje onima koji žive u bogatstvu i izobilju. Vaš višak će nadoknaditi njihov nedostatak, da i njihov višak bude za vaš nedostatak. A ovo je savjet onoga koji jednostavno zapoveda ono što je Hristos rekao. Načinite sebi prijatelje bogatstvom nepravednim. Tako da zapovest zaslužuje naše iskreno divljenje. A da će naše odbijanje da tako činimo prouzrokovati našu propast i oboriti nas u neugasivi plamen i u uzaludno kajanje, Hristos nam jasno pokazuje pripovedajući nam priču koja je pred nama. On govori: bio je izvesni bogataš i oblačio se u purpur i fini lan i svaki dan se raskošno gostio. A izvesni siromah koji se zvao Lazar bačen je pred njegova vrata ceo u ranama. Primeti ovde, molim te, i precizno zapazi Spasiteljeve reči. Jer dok je sa lakoćom mogao da kaže da je postojao taj i taj bogataš, kogod to bio, kao što je to učinio u slučaju Jova, on ne govori ovako, nego ga jednostavno naziva bogatašem.
dok siromašnog čoveka pominje po imenu. Stoga, kakav zaključak moramo izvući? Zaključujemo da je bogataš, pošto nije bio saosećajan, niti je pokazao samilost, ostao bezimen u Božijem prisustvu. Jer Bog je u vezi onih koji ga se ne boje rekao negde glasom psalmopojca: neću pomenuti njihova imena svojim usnama. Dok je, kao što sam rekao, siromah pomenut po imenu jezikom Božijim. Ali hajde da obratimo pažnju na gordost bogataša koja se zbog onih stvari koje nisu bile od stvarnog značaja uzdizala do neba. Bio je obučen, govori, u purpur i fini lan, to jest njegov cilj je bio da se odene u lepu odeću, tako da je njegovo odelo bilo skupoceno i život je provodio u neprekidnim gozbama i veselju, jer to je značenje njegovog gošćenja svakog dana. I pored toga se dodaje da se gostio raskošno, to jest rasipnički. Stoga, sva žudnja ovog bogataša se sastojala od stvari ove vrste, da se obuče u čisto, prefinjeno i izvezeno lanom i obojeno purpurom, da bi ugodio očima onih koji ga gledaju. I kakve su bile posljedice? Pošto se malo razlikovao od predstava na kipovima i slikama, bogatašu su se zaista divili oni koji su siromašni u pameti, a njegovo je srce bilo puno gordosti i napusitosti. On ima visoko mišljenje o sebi i ponosit je. I dok u njegovom umu nema bilo čega vrednog pohvale, on čini da su raznovrsne šarene boje razlog za njegovu praznu gordost. On uživa u skupim gozbama, u muzici i veseljima. On ima brojne kuvare koji rade na tome da izazovu proždrljivost pažljivo pripremljenim jelima. Njegovi peharnici su divno obučeni. On ima pevače i pevačice i glasove onih koji mu laskaju. Takve su bile okolnosti u kojima je bogataš živeo, a učenik Hristov nam svedoči govoreći da sve što je na zemlji jeste pohota telesna i pohota očiju i gordost sveta, i da ovo nije od Boga Oca. U međuvremenu Lazar, čvrsto zvezan bolešću i siromaštvom, bio je bačen, Hristos govori, pred njegova vrata. Jer bogataš je živeo u uzvišenim dvoranama i prostranim palatama veličanstveno sagrađenim, dok siromah nije ni položen, nego je bačen tu i zanemaren i nije smatran vrednim bilo kakve pažnje. Lišen saosećanja i nege, on je bio željan da bi utolio svoju glad, da sakupi beskorisne komadiće koji su padali sa bogataševe trpeze. On je zaista želeo samo da se nahrani komadićima koji su preostali na bogataševoj trpezi i nikomu ih nije davao. O pakosti života! Jer bogatašu su data mnogobrojna zadovoljstva, a siromah nije imao ništa i venuo je u jadu oskudice i zbog suviška onoga što mu je nedostajalo, njegova duša kao da je bila izložena oluji i gradu. On nije imao njive niti kukuruzna polja od kojih bi mogao da ojača. On nije imao vinograde niti voćnjake koji bi mu doneli voće, nego je bačen, izložen suncu i danju i noću njegovu postelju je činilo đubre. Jadni Lazar je bačen pred vrata bogataša. On nije bio bačen daleko, nego uz vrata, da se ne bi mogao, ako bi bio udaljen, naći neki izgovor za bogataševu okrutnost. Dalje, on je bio mučen oštrom i neizlečivom bolešću. Da, čak su i psi, rečeno je, lizali njegove rane i to izgleda ne da mu naude, nego, da tako kažemo, u saosećanju sa njim i negujući ga, jer oni svojim jezicima ublažavaju i svoje muke,
uklanjajući pomoću njih ono što im nanosi bol i nežno olakšavajući patnju. Ali bogataš je bio okrutniji od zveri, jer nije osjetio saosećanje niti sažaljenje, nego je bio pun svake svireposti. I kakve su bile posljedice, priča nas poučava u onome što sledi, ali je to suviše dugačko da bi se sad ispričalo. Jer da se moja propoved ne bi pokazala kao i više nego dovoljna za moje slušaoce i da ne bi previše umorila onoga ko govori, zaustavit ću se sada iz dužnog obzira i prema svom dobru i prema vašem i govorit ću vam ponovo o ovim stvarima kada se sljedeći put sastanemo, ako mi Hristos, naš zajednički spasitelj, podari mogućnost za to, kome i sa kime Bogu Ocu neka je slava i vlast, sa Svetim Duhom, uvek i zauvek. Amin. Blagosloveni prorok Isaija je na jednom mestu prikazao one koji su verom u Hrista zadobijeni za život, kako uzvikuju jedni drugima govoreći: hodite da idemo na planinu Gospodnju i u dom Boga Jakovljevog, i oni će nas učiti njegovim putevima i hodit ćemo po njima. Sada, mi tvrdimo da se ovdje pod planinom misli ne na neku zemaljsku planinu, jer bilo bi budalasto misliti ovo, nego se misli na crkvu koju je Hristos spasio za sebe. Ona je uzvišena i vidljiva za sve ljude na svetu i, da tako kažemo, uzdignuta, zato što u njoj nema bilo čega što ljude vuče ka zemlji. Jer oni koji žive u njoj ne mare za zemaljske stvari, nego žude za onim stvarima koje su iznad. I, kao što psalmopojac govori, oni su uzvišeni mnogo iznad zemlje, pošto su do krajnje mere hrabri i odvažni i sprovode neprekidne napore za svim mogućim stvarima koje su po volji Bogu. I mi verujemo da ste vi takvi i vaša iskrena želja za poukom je jasan dokaz ovoga. Jer, naravno, vi ste došli da tražite ispunjenje obećanja koje vam je dato, ali ni mi nismo zaboravili šta smo obećali, nego plaćamo svoje dugove, dodajući ono što i dalje nedostaje onome što je već rečeno u vezi priče o Lazaru i bogatašu. Jer dogodi se, govori on, da je Lazar umro i anđeli su ga odnijeli u Avramovo naručje. I bogataš je također umro i bio je sahranjen. Brižljivo obrati pažnju na Spasiteljeve reči, pošto o siromahu on govori da su ga anđeli odnijeli u Avramov zagrljaj, ali u vezi bogataša nema ničeg ovakvog, nego se samo govori da je umro i da je bio sahranjen. Oni koji se nadaju u Boga nalaze u svom odlasku iz ovog sveta oslobođenje od muke i bola. Nešto slično ovome nas je Solomon također naučio govoreći: u ljudskim očima oni izgledaju kao umrli i njihova smrt je posmatrana kao nepravda i njihov odlazak od nas kao razbijanje na deliće, ali oni su u miru i njihova nada je puna besmrtnosti. Jer tamo im je data mera utehe srazmerna njihovoj životnoj borbi ili možda čak ona koja premašuje i prevazilazi njihov napor i muku. Sam Hristos je negde rekao: meru dobru i nabijenu i nagomilanu i koja se presipa daće vam u naručje vaše. I kao kada brodovi koji plove po moru izdrže udar podivljalih talasa i borbu sa gnevom divljih vetrova, ali kasnije kada pristanu u mirne luke pogodne za odmor, prestanu sa ljuljanjem, ja mislim da na sličan takav način ljudske duše, kada se uzdignu iz meteža zemaljskih stvari, stupaju u palate koje su iznad, kao u pristanište spasenja. Lazara su zatim, Hristos govori, anđeli odnijeli u Avramovo naručje, ali je bogataš umro i bio je sahranjen.
Tom bogatašu koji se pokazao kao surov i nemilosrdan, razdvajanje od tela je bila smrt. On je prešao od zadovoljstva ka mučenju, od slave ka sramoti, iz svetlosti u tamu. Takve su bile stvari koje bogataš koji je bio pohotljiv i škrt i nespreman za milost mora da trpi. I da bi se više mučio sada kada boravi u adu, on je gledao, rečeno je, Lazara u naručju Avramovom i preklinjao ga je da mu pošalje kap vode na jezik, jer je bio mučen, kaže se, kao u divljem plamenu. I šta je odgovorio patrijarh Avram? Sine, primio si dobra svoja u svom životu, a Lazar svoje zlo. Bio si zaljubljen, on kaže, u ove prolazne stvari i oblačio si se u fini lan i purpur. Bio si ponosit i ohol. Svo tvoje vreme je bilo provedeno u raskošnosti. Svoje bogatstvo si prinosio na žrtvu svom prohtevu za jelom i svojim ulizicama, ali se nijednom nisi setio bolesnih i ožalošćenih. Nisi se sažalio na Lazara kada si video da je bačen pred tvoja vrata. Gledao si čoveka kako pati u neizlečivoj nesreći i kako je plen nepodnošljivog bola, jer su ga dve bolesti odjednom pritiskale, jedna gora od druge. Oštar bol njegovih zagnojenih rana i nedostatak onoga što je neophodno za život. Stvarne zveri su bile milostive prema Lazaru zbog toga što je bio u bolovima. Psi su lizali njegove rane, ali si ti bio tvrđeg srca nego zveri. Zato on govori, ti si primio svoja dobra u svom životu, a Lazar svoje zlo. I sada je on utešen, a ti se mučiš. I, kao što Sveto pismo govori, imaće suđenje bez milosti oni koji nisu činili milost. Trebalo je da budeš prijatelj sa Lazarom u njegovoj patnji i Bog bi ti dao deo njegove utehe, da si mu samo dopustio da ima udeo sa tobom u tvom bogatstvu. Ali ti nisi učinio ovo i zato se samo ti mučiš, jer to je kazna koja priliči onima koji su nemilosrdni i onima čija duša nema saosećanja prema bolesnima. Hajde zato da sebi steknemo prijatelje nepravednim bogatstvom. Hajde da slušamo Mojsija i proroke koji nas pozivaju na uzajamnu ljubav i bratsku privrženost. Hajde da ne čekamo da se neko od onih koji su sad u paklu vrati odatle da nam kaže kakve su muke tamo. Sveto pismo je bezuslovno istinito. Čuli smo da će Hristos sesti na presto svoje slave da pravedno sudi svetu i da će zaista postaviti ovce sa svoje desne strane, ali će jarad postaviti na levu stranu. I onima sa desne strane će reći, hodite blagosloveni oca mojega, nasledite carstvo koje vam je pripremljeno pre stvaranja sveta. Jer bio sam gladan i dali ste mi da jedem. Bio sam takođe žedan i dali ste mi da pijem. Bio sam go i obukli ste me. U tamnici sam bio i došli ste mi. Ali onima sa njegove leve strane će izreći tešku osudu govoreći, idite u večni oganj pripremljen đavolu i anđelima njegovim. I optužba protiv njih je da su učinili upravo suprotno od onoga za šta su sveti pohvaljeni. Jer bio sam gladan i niste mi dali da jedem, i žedan i niste mi dali da pijem. Jer budući da niste učinili, on govori, jednom od ovih malih, niste učinili ni meni. Ali ovome će možda neko prigovoriti da postoji mnogo načina dobrog življenja, jer vrlina je raznovrsna, da tako kažemo, i mnogostruka. Zbog čega onda, izostavivši te druge vrste vrline, on pominje samo ljubav prema siromašnima. Ovome mi odgovaramo da je to delo bolje od bilo koje druge vrste dobrog dela, jer ono stvara u našim dušama pouzdanu sličnost sa božanstvom koja nas izgrađuje da budemo, tako reći, po ikoni Božijoj. Jer Hristos je takođe rekao,
Budite milostivi kao što je milostiv Otac vaš nebeski. Onaj koji je brz da pokaže milost i saosećajan i ljubazan, svrstan je među one koji iskreno veruju u Boga. Jer zapisano je da čista i neporočna žrtva Bogu Ocu je ovo: posećivati siročad i udovice u njihovom siromaštvu i čuvati sebe neokaljanog od sveta. I mudri apostol Pavle je takođe negde napisao: a milostinju i zajedništvo ne zaboravljajte, jer Bog je zadovoljan takvim žrtvama. On ne voli tamjan pravilnog bogosluženja, nego zahteva prijatnost slatkog duhovnog mirisa. A slatki duhovni miris Bogu je ovo: pokazati sažaljenje prema ljudima i istrajati u ljubavi prema njima. Ovo nas takođe Pavle savetuje govoreći: ne budite nikome ništa dužni, osim da volite jedni druge, a milosrđe prema sirotinji je ćerka ljubavi. Dođite zato, vi bogati, odustanite od prolaznog zadovoljstva. Revnosno sledujte za nadom koja je postavljena pred vas. Obucite se u milost i nežnost. Ispružite ruku onima koji su u nemaštini. Utešite one koji su u oskudici. Nesreće onih koji su u krajnjoj bedi smatrajte za svoje. Toliko nam je ostalo od 111. i 112. besede na Evanđelje po Luki svetog Kirila Aleksandrijskog.